ดำกิมตะเข้มตัวนี้Washington DC ปานนะมม no news breaking news 2-3กี่ใน2นะตัวนี้เป็นnews ตวมagain ding sang naตัวนี้เป็น Supreme Court แต่นะอโมตุสงแต่ง decision นะชะนี่บางมันตบก็ไว้กันนี่นะin ตัวเลตัวจังตัวไลตักซีเนียมาin บางทุบอย่างแฮมจิอะตอมกิมินมาin ตัวเกนดอมังนะin ตัวจังนี่ดังดาน in bel news campaign เกนเราดิงมาin news campaign เกนเกนี่นะตัวนี้เป็นSupreme Court แต่นะตัวไลตักอามาวเคนสันนาติงมาin ตัวตังเกนดอมังนะin ตัวจังตัวจังนะตัวส่งแต่งเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ตักเป็นnews ตอมให้เราดิงมาเห็นตัวจังนะตัวนี้มุม no news ปันขัดเวนะกิมุกิกเทมันนี่นะขัดเวกิมุกิกเทมันนี่นะตัวปามินพะดังเห็นตัวจังนะไลน์เชนนะบอลสักคนละฮีกับเพจส่งนะแชร์สักแล้วจังมาเห็นตัวจังนะตัวนี้เป็นirregular news ที่เราอยู่ในตรงนี้นะอีบาง breaking news ของเลตจัง Y2P ของเกนนี่อมจังนะฮีSunday นี่ตักมาSunday นี่ตักตัวเป็นฮีเทใจลังนะตัวนี้ต้องเป็น news ของเกนนี่ให้แรงเบลเทมคัดของซาวดิงมา news ของเกนแรงเทมคัดซาวดิงตัวจังนะฮีSupreme Court เตอีทุกเกนสัตนาเป็นทุปีมาไม่จังมาฮีแต่งเป็นบางจังบางตึงเฮียมจิตัวน้องมังนะตัวจังนะตัวนี้เป็นกิคมเนี่ยมันนะปอลคัดจงก็ไล่ตะกันนะดิงหุ่นเราดิงนะจังนะกิคมมันจะจังไม่เกล้าเดินจังนั่นนะมูจังนั่นแล้วจินจิไม่แต่ตัวขันเกนน้องมังนะตัวนี้เกนดิงทุเป็น Supreme Court แต่นะทุกเกนสันนะนี่เนี่ยมาตัวไว้เกนน้องเฮียงนะอามาซานะตัวส่งปันมาตัวเกนสันนะเป็นอามาซานะnationwide injunction เจ็บมาตัวเป็น limit boarding เจ็บมาตัวเป็นเคนสัตว์ไว้ตัวเป็น vote กุกทุมตัวเคนสัตว์มา vote กุกตัวเคนสัตว์นะเที่สมาบางอย่างนะ Supreme Court judge and justice judge มา justice กว่ามาตัวลักปันนะเที่ดิ้งเป็นกุกเป็น conservative เจนะตัวนี้ดังบูสเตอีคันเฮดิ้งตัวจังตัวปูทรัมป์อีคันจิตปอนมาRepublican president เตอีกุยคันมาตัวติงเป็นกุกตัวจังทุมเป็น liberal justice เจนะdemocratic ธรรมดา president เตอีคันมาตัวขัดมาตัวจังตุนSupreme Court justice กว่าไม่มากว่าไม่นะตัวจังฮีnationwide injunction ไว้ตัวก็ใส่นะ limit boarding เป็น Supreme Court แต่นะกุกทุมโตทุกกันสละในเฮเจมาnationwide injunction จิจังเป็นอีเทดิงอโมเกนเตนะตุนปูทรัมบังนะ executive order คัดทูตัวเป็นตัว district judge ยังไม่เกล้าฮีfederal judge คัดนะ block ตัวเป็นกิจังเทนอนเรามีแม่ใครบ้างมั้งตัวจังexecutive power อีจิจังเป็น president แต่นะอามาอีเซปเทนัดจัง limit จังอามาเสมิมั้งตัวจังให้ US กำเป็น separation of power เจนะ executive branch แต่นะตัวนี้ตัวจัง
he Congress na atomani ma in to chang he Supreme Court te na atomani be in to chang a pu tramena executive order khat athu tak chang justice zani bangin thu ta kan ko ta mo che be to abe sau na mo in toy chang pu tramen bang ma sem the non no be mo in adika to he ai national injunction pen in toy chang tun Supreme Court agol pen Supreme Court te na hi pen man lo hi bang yam chila pu tramen ama president power to ama is a taking executive order pen athu ke yo no sang pen judge te na a block den ke yo pen to pen thuma ni lo hi pen separation of power to ke sa ya hi pen piang the lo ye jin ken sa do mo ken sa do chang tun border citizenship pe ke non lo be in den chang lo en la ma bang teng hi thuken san na bang teng ki helium chi jong pen seven sa hoi ma mai hi pen mo toi chang district judge federal judge te na aning ning teng na noi teng mo block so koi chang pu tramen bang ma sem the non ta lo ama executive order to mo in toi chang asang pen tia ji yung hi na Supreme Court na hi pen man lo hi pen pu tramen na ama is sep the ding teng executive order thu hoi chang na hi district court ai jong na justice ai jong na federal court ten te khak tan na pen man lo chang tu ki pan pen amo executive order teng pen hing ding hi ko man khak tan thelo ding hi ja aken sa le to chang hi pen universal injunction jong ki che to chang nationwide injunction limit ding mo in to pen vote guk to vote guk thum to ken san mo in to chang vote apia pen hi a conservative he Republican lampana justice gukena to putram lampan pia mo in to chang hi barai citizenship jong pen executive order athu he na in to chang tun hi barai citizenship athu pen federal judge state som ni bangena tia soi chimo kai hi pen mo adik de kana democratic state som ni na tia soi in to tia asoi tak changa putramen bangwa sem thin on loi mo to changa tun Supreme Court na hi dena nationwide injunction vai limiting achi khit jo changa pen hi barai citizenship jong apai ta mo to chang barai citizenship bekelo den cha dang te jong en lai lang ma bang teng pa yam chi hi pen na sewon sawai ma hi to chang barai citizenship chi chang bang yam ma in to la barai citizenship chi chang hi US gam sunga aswak camp pe pen citizenship ding in aswan ni citizenship ding achi pen to pen barai citizenship ki che in adang sentence adang language in genlang automatic citizenship to ke che mo in to chang hi vai to ke sai na putram ina man lo hi pen US gam sunga aswak camp pen automatic citizenship peding che pen koi gam ma jong om lo US gam ko mai chang hi pen man lo hi to chang na 14th amendment songa US constitution songa agil pen hi automatic citizenship hi na dinga agil hilowina ai jong na adang te na interpretation bata apian tak changa hi pen misinterpretation bata apian khial hi toi chang na hi pen US gam sunga aswak camp pen US citizenship peling Japan ngai na omlo hi chena putramena to gelina executive order two way mo and hi pa sewon sawai ma hi pen mo to hile putram i executive order sunga bangtang kel hiam chi enne mo bangtang kel nam ina hoi hau te i
hilaya hoya te athu na ma en khalo hoya pana athu hi birthright citizenship to kisaya i nakhat pana hoya pana athu sunga jong ma en to sunga jong nana pai leu chin jong ma to pana na khalo to khan lak no mi na en to masapen en to pen ki kum lang mate oding na hi pen tu pi ma ma hi tu pi ma 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 en tu pi ma mai na en to chiang hi lai en lang ma en hi lai yang lak pak lang ma en hi bel vet bin sim ke ning yang ken atu chonga kong gel pen bel to pan sim ken en ma la ya protecting the meaning and values of American citizenship je hi pen hoya pana executive order athuwe mo in toi chang hilaya bill 14th amendment sunga hilai pana so camp pen citizenship pering hi chia kigel hi je ai jong na hi pen dina ka chi dan mai misinterpretation ki bol hi toi chang na hi US comes hi pen interpretation data kan bol lang pen ada interpretation bol lang pen US citizens hilaya aswa camp pen citizenship piak ding pen angina amlo hi china pu tramen to ama executive order 2 na mo and executive order 2 na do chang hi executive order 2 pen January ka som ni ya atho he na barai citizenship ki chen executive order he na en doi chang ilaya order sung en ma ajo order sung number khan na US kum pi ina US gam sunga now so khat nu pen US gam sung tewon legally tewon aw mai ke le apa pen US citizenship ai ke le permanent resident achi lawful permanent resident green card toy ai ke le to hilaya aswak ta de pen US citizenship kipethelo ding hi jema to US kum to pen executive order en hi pen hoi takena na khat gen chen ki lang anu pen hilaya naw sok khat I ma naw sok khat anu pen hilaya taiwan om hilo ma hilaya atia mo na om he na document hong nei lo en go load khat hi ding ai jong na to chang tia mo ni chi chang na visa be ma en to tia mo so ke chang na anu pen la ya tia won om hilo to chang na apa pen US citizenship ai ke le green card ne toilo ai hi le tua ta pen US citizenship kipethelo hi je panamat khat mo en hi pen ale sewon sa hoi ma mai mo en hoi tak nanangai bo hi pen nanangai hi pen mo en to pen namat kharai be en toi chang tun nidanga pen itate pen swagem to swak camp pen US citizenship swak pa ma tun hi Supreme Court ai cancel na vai to ke saya barai citizenship executive president Trump na executive order athu vai to ke saya tun hing tai to executive order pen nidanga pen ama athu ke zo changa judge te na block ai changa to pen hing thelo ai na hing thelo en ai zonga tun a hing ding ta ma a hing ding ta ke pan ding ta ina ka thei khel ke la wa na khada autoba kha cha ke pan ning chi ma hi pen ma en to le na ba ke pan ai zong na to ke kala swak tai bang chi ding ham chi bel thu men chen wa ni hoi hawa to attorney general nu I gen na bel pen autoba kha pana ke pan ning to bara citizenship pen ma to cha ani na to pen namat khan na ma in anu pen te yewon hello ding to cha pa pen citizenship ai ke le green card to ai ke le to ta pen citizenship pen on lo ding mo in ni dang dan ang hin lo ding ani na anu pen tewon aum hangena US sunga tomve sung temporary hi le aswak na pen citizenship hilo ding hi je to pen me pu thamen jong ni dang again hi na tun hi US kam sung pen mo
visit ตรงไปนะปอลคัตเตเป็น US citizenship บางทีอัตราเป็น US citizenship สวกแล้วน้อยจังกำลังปนามาวีซ่าต่อ visit วีซ่าต้องไปนั่นแหละนาวสวกันตัวนาวสวกเตเป็นอัตราเตเป็น citizenship หินตัวอนุเลปะเป็นวีซ่าเบหังเป็นตัวอัตราเตมีขัวเป็น US คำสูงอมินตัวจังcitizenship บางตัวสวกตัวเองมั้งตัวจังปูทำมันเป็นที่มาโลหิไม่ได้อินhi ben bang chi ya te won nilan hi khollo hi che ma man en to changa atate ben US citizenship aswa sang no mana visit tong pa yana aswa ma de khong pai che ma en aswa ma de khong khat khong khani khong ke sabang pa yana la swa ken to ben ata ben US citizenship swa ken to pa na mau US citizen hila ya US sunga swak the na dinga amo i visa be hang na ata de pen mi ko khono mai ma hi US law ya en to changa to tung ta na jong pol khat green card khong nga to the chi dan hi na to changa pu tham hi pen man lo bi ma de en to changa na anu pen hi la ya te won om jin jan hang na US citizen hi la ya US sunga tombe sung temporary back om ma hi ma de visa tong pa ya le to aswak now pen citizenship hi lo ding hi che citizenship nga lo ding mo ila ya visit tong pai ding na swak ding mo en swak ding na en ama pen ila ya citizenship la hi lo ding to chang en anila no mo mo en la ama visit tem pai to ama visa be tak cha ma acha kul ding ta en to te pen to pana aswak nu aswak ta te pen citizenship hi lo ding hi che en to cha anu pen bang ai kul hilaya om swak ang pai ai kul ma en gen te nai na hilaya ang pai ding na refugee show ding mo refugee tong pai mo akela asylum tong tung mo hilaya om swak ding en gen te nai na to a family petition tong tung te khong mo en wan ta di khong I want that di khong na khanena easy samin to pen easy te ang sapen isapen hilaya om swak ding te mo to la cha om swak ding te pana apyang ta te back pen citizenship hiding hi che hi pen auto ba kha chang ki pan ding ai mo hi pen tupi ma hi pen ithei kul mo ithei kul lo chang na in hi barra citizenship to give vai to kisayina I putram I executive order athu pen to supreme court na tun hing sakik ta hi mate to changina mailamona US gam sung tenga aswak camp pen US citizenship ki penon loading mo ko ta ki peding anu pen laya te yuana om swak ahi kul to cha apa pen citizenship or green card ahi kul hi che mo en to chang lai bel thurana tampi tak omai mo to changa gente na ina refugee tong tung hiding na apa pen citizenship la song lai lo ding ta changa green card langa nai ke le to ta I ta pen bang che citizenship swak ding am chi ta pol jong don na ngum ning ai mo en tun pen anu le pa pen refugee tong tung ai changa anu pen la ya om swak ding ai tai changa to pen achung won ta mo ya chung won ta to cha ata aswak ta te pen ama citizenship swak ding ayang apa ele en hilaya gil dana bal table apa pen citizenship ole kele green card hiding hi tai mo en to changa hi pen nong tampi tak mailama bel hi pen boy na chang khan om tam chi dan hi na en to changa tun hi barra citizenship to ki ju ya pen dena kong la mo en dena kong la ilaya I hoi hau te I lai so zong pen watem khat en suk la na to pen hi interpretation wata kong pian to kong gen ting mo en to khatin chin en to cha man hi session 1 abel dena ka chi dan mai na en US Constitution 14 amendments wabel hilai pana aswak camp pen US citizenship hiding hi che amo to pen amo I omna state cha to pen US citizenship hiding hi cha again ai mo hilai hi ai jong na
hilaya man bel hilaya hoi hau pana alai tho na pen bel ayong na he 14th amendment in a interpretation pen bang che to dan lian ni na to te pen peding to te pen peloding chi pen ki len loi man na hi interpretation pen bang che pian lo hi chi mo to chang na hi vai to ke saya pen thukun nei ding ki sami chi mo en to pen 14th amendment to ke saya mau he hoyau pana mo asna khan na ma en to chang hilaya dena kong gen na ma bang na anu pen hilaya unlawful chena unlawful chi changa tia wona om hiloding ma en tia wona hiloding to chang apa pen citizenship le permanent resident hiloding ma to ai ke le to atate pen US citizenship hiloding chimo kai ma en to konggen na lian hi to dena konggen teng lian mo to cha ani na anu pen hilaya te yona om hangena je ma te yona om hangena temporary beka ya le to ta pen citizenship sok thai lo din hi je to chen ni lian hi pen mo en to dena konggen lian hi pen mo en to changa hilaya en suk lai leng hi pen ase wan sa hoi ma mo en to cha session to policy ezong to konggen teng lian ma to chen ni lian ma gel mo en to chang hilaya en to changa hi pen thupi ma hi mo en US kam chunga om te ding thupi ma hi en to changa dena big question pen mangyam chila apa pen tun amau citizenship ai ke le green card nei ding chite che mo hilaya hi executive order da rabal le en to changa gente na apa pen refugee khong ai lang tung hi na green card nga nai ke le to ata pen citizenship hi thei ding mo hi thei lo ding mo che pen to pen question ngom ding ai jong na hi executive order in lian lang bel apa pen citizenship or permanent resident ai equal hi pen mo en to changa hi pen athupi ma hi pen mo en thupi ma in to changa US kam songa te ding to changa na mai lam na US pai ding te ding hi pe athupi ma khathi chi mate en to pen gen na mangai to changa tu ni pen i lai khana hang pen mo en hi vai yong hoi ta gen rom masa mo bangyam chila hi pen new songa vagan di lenga ma saudi cha mo en to changa to Sunday ni pen to ning no mo en sewan sa hoi ning no khong la news lai ve to changa na ilaya e pritatea ding bang che hopson na le pritatea ding bang che phatom na ma to changa na hi Sunday ni pen to na kha ni chi dan kha the na en to changa na hi bar citizenship vai to ke sa ya Supreme Court te I thuken san na to kizuya pen US kam sunga aswa kem pen tun citizenship in loading in dena kachi tengel back citizenship ding chi mate in hi vai to kisaya le na khalo in putrami thuken le to chang new jong kholo new jong kong hilaya news day khat gen khat them khat ngai leng ma in to hi level them khat akit til tam chi khan ma to khat hin ai pen Fox 2 News pan hina. These will be the Supreme Court's last rulings of this session before they go on a summer break, and one of the most anticipated decisions will address President Trump and injunctions on birthright citizenship. That's simply injunction mo dena injunction and then limit ball the idea that a child born on US soil is automatically a US citizen, even to parents of undocumented immigrants. President Trump says he wants to end that and sign an executive order blocking it. But hilaya te mo nang pailu te jong pen hilayang paina ata te kho so tak chang citizenship suak mo in toy chang hilaya tia won lo te jong pen to banga suak che pen ngei nam lo hi pen constitution sunga ma hoi taka limit lo chang hi pen ma lo toy chang hi pen ken
call สักตันนึงอาจจะตัวห้างมัน executive order ทู Challengers call that unconstitutional, arguing birthright is protected by the 14th Amendment. Now, Supreme Court justices are making a decision, not so much on yes or no to whether birthright citizenship should be allowed, but they'll decide if federal judges have the authority to block President Trump's executive order on a blanket nationwide level. A constitutional law expert from Syracuse University helps explain Trump's side of the argument, essentially saying the courts can only speak case by case and cannot make a blanket nationwide injunction. Trump administration is raising aตัวติงเลียนเฮมอตัวติงเลียนบาหางาเดนาบูทรัมเนะhe Barry citizenship เป็นมีแคมเปญว่าดิงตัวเป็นฮิตเฮโลฮีไม่ได้ที่เป็นกระหอบสักน้ำเฮเจอเดนาอามาเกียนเลียนมอฮิลายาเตียวนนะเตียมวนโลเวกเปียงไปแคมเปญนะคันตัวเป็นที่เป็นอามา constitution นะตัวลิมิตเลยจังให้เป็นบ่อยนะทำพิจารณาไม่จังตัวเป็นเกณฑ์นักขัดสักตายเกณฑ์ขอสักน้ำตายเจ็บมั้ยแต่จังที่ไว้ตัวก็ใส่นะทุกที่จะกี่ปันเป็น state สมนี่เลยนี่อินเดียสวยจริงๆนี่บาร์ citizenship มั้งตัวหลักปันstate สมเลยนี่เลยนี่เป็นตั้มจอยแรงเอาไว้เป็น democrat state แต่มั้ง democrat state สมนี่เลยนี่อินะเดียสวยมั้งเดียสวยตักจังจังเทลไว้เป็นมั้ยจังเทนอนแล้วมั้งผู้ทำเป็นจังเทนอนแล้วตัวจังที่ไว้ตัวก็ใส่นะตัวบางเดียสวยอยู่เป็นอีผู้ทำนะอามา executive order ทูเป็นบางมาจังเทลมั้งตัวจังนะที่เป็นมันลุยเจนะ Supreme Court นะอันนั้นส่งเพียรตัวเป็นมั้งตัวจังnationwide injunction เป็น limit เองมั้งตัวจังนะที่เป็น Barry citizenship มั้ง Barry citizenship นะตัวจังตุน Barry citizenship เบกเราเนี่ยดังเตลงเดินจังบางอมยามจีนไล่แล้วมั้งดังเตเบลเกนเตนะตัว nationwide injunction ส่งมาจากบางเกลมจีละเกนเตนะตัวตุนUS มันตุน executive order ขัดทูมั้งตัวทูนะตัวทูเป็นhe goes stage มา he this stage บางทีjudge ขัดมอกันจังบล็อกเลยเป็นตัวเป็นจังเทมลงมิกแม่กันมั้งจังเทมลงมิกแม่ตุน he nationwide injunction อะจังบางทีเลี้ยมจีเลยตัวเป็น Barry citizenship เป็นตัวมาตุน state camp มาตัวเป็นอามันกูเลยตาตัวละอโมลิมิตเป็นบางยามจีเลยเกนเตนะผู้ทำเป็น executive order ขัดทูนะhe DC judge federal judge na a block le he DC teng back a kizang thelo ding ai tabe adang state a kizang the ding ai tara na tun Supreme Court na tun amo bangche pu tham lam pa yana to pen API tabe mo tun to kat thukan pen tun tel the ding na ngong lamen ngin mo national injunction to kisay na limit ding a chipen Barry citizenship bel ama tun nationwide to state campaign na tun aman ko ring ita mo adang executive order te pen din nakachidan ma ina amo ablong na state back na zang thelo ding na aizong na state somli le kwa puthami executive order pen zang thei ding ai ba moจีดานของเห็นไอ้ตรงนี้นะตุนเป็นSupreme Court นะตุน rule ตามว่า Supreme Court นะตุนตัวเป็น national injunction เป็นตุนมัน limit ตายจังตัวจังผู้ทำexecutive order ทุกขินสเตเป็นตุนเวกเปียจัดกูเลยก็มัน block ที่นั่นเลยมั้งตัวขนมตัวขนมมั้งตัวขัดเป็นอีเทดิ้งและอีเทดิ้งจะกงยันนะเฮนะตัวจังที่ไว้ตัวกี่ใส่ทูจอดจังSupreme Court เตนะagain จอดจังผู้ทำเนี่ยนะเอาหัวเท้าปนเอา press conference นี่มั้งตัวไว้ตัวกี่ใส่นะบางแต่งเกณฑ์ทำจิเทมกันง่ายเนี่ยมั้งเทมกันง่ายเนี่ย
excessive use of nationwide injunctions to interfere with the normal functioning of the executive branch. The Supreme Court has stopped the presidency itself. That's what they've done. And really it's been an amazing period of time this last hour. There are people elated all over the country. I've seen such happiness and spirit. Sometimes you don't see that, but this case is very important. I was elected on a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in he again I don't to be my ma ke pen bel president ding ki tel he na again ke bolte ding power pana executive order ka thu hang na bunch of federal judge federal judge tam pi da ke nang block ke to cha man amai executive order thu te pen jang the lo mi me ka mo in to cha hi vai to ke sai na Supreme Court na ke lam pang pen bel ke ya ding ma in gozana pi khati achino me record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. In practice, this meant that if any one of the nearly 700 federal judges disagreed with the policy of a duly elected president of the to hele tu na man again ken na hoi tangai leng mo tu ma lin again pen bel aman executive order 2 ina to thu teng akan ko da block pen 700 jasaki bang pa chimo ke judge mo jasaki bang na thu jasaki bang block mo and he pen president ko apyang the United States. He or she could block that policy from going into effect or at least delay it for many years, tie it up in the court system. This was a colossal abuse of power which never occurred in American history prior to recent decades, and we've been hit with more nationwide injunctions than were issued in the entire 20th century together. Think of it, more than the entire 20th century, me. I'm grateful to the Supreme Court for stepping in and solving this very, very big and complex problem, and they've made it very simple. I want to thank Justice Barrett, who wrote the opinion brilliantly, as well as Chief Justice Roberts, and Justices Alito, Gorsuch, Kavanaugh, and Thomas. Great people. And to again teng lian pen then Supreme Court Justice pana guk tengai ba mo and conservative justice in amau pen Republican lam sok lo dem ma in nidanga Bush tamara Bush te I khan le ta cha mai khan ting himai mo. Thanks for this decision, and thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, and some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. Amasa pen dena birthright citizenship la swak campus citizenship shona pen tun calling it. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. Ila vacation kong tong pa na now so kem to now pen US citizenship sok mi mek mo in to chang hite pen man la ya che man mo to chang hila ya so kem pe US citizenship so ding chi pen 40 men so aum na pen mo bol khan na interpretation bol khel ye che mo to chang hi pen hoi taka limit kul ding he che mo war was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But this lets us go there and finally win that case, because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that reason. It was meant for the babies of slaves. So thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with these numerous policies and those that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, including birthright citizenship, ending sanctuary city funding, suspending
ending funding Sanctuary City จีเป็น Sanctuary City เป็นตำแหน่งเทคินว่าข้างนะ Democrat ได้ขวาเฮนะอามาวFederal ตัวกันเตนะตุนกุมปีเป็นอามาRepublican กุมปีจัง Republican กุมปีจังฮิตได้ตกิดหัวนอมลฮิตได้คุณน้อยอมนอมลจังตัดดิ่งเด้ตัดดิ่งเด้จังโดยจังฮีตัดดิ่งมอ in Federal government to akizom non lo te pen bel funding piang pe angai na om non lo chang hite pen tun calling in to pen executive order to pen judge then a blog chang to pen bang mai thelo mo de chang tu ma lian again jong pen then a Sanctuary City achi Federal government to akithwa non la federal khun noi om non lo te pen fund piang non lo ding ma refugee resettlement free and the jang suspend boarding mo refugee settlement suspend boarding jong pe na man to pen executive order a thuai mo to a thu pen refugee te pen to samna loading mo thembe song samna lo resettlement board no loading a chi pen aman executive order a thuai mo to a thu pen judge te na judge te na to a block tak changa amo judge te bal aman lang taken to nung sung teng bang bal aleng ding pen tul som le tul ni bang omina en to teng pen aman lang taken leng sa kon judge te na thu apia ma ai jong na aman pen to pen ayu khan te nei changa man mang pak ko lo da ma to changa tu rong chang pen US gam sungang loading refugee teng pen to ama akhak tam zo ke pan pen tu rong chang lut thein on lo ma in to hang pen mangem chila just te na sam in hongen achi phial jong pen amo ayu khan ten thei cha to ayu khan aten sung pen bang ma hi ko lo in jong sap ko lo hon ko lo dan hi na en to changa tun ayu khan jong ten ko lo ina tun ama executive order to US sunga loading refugee settlement teng pen kha kai changa tun to jong pen ki jom sok ding en to changa pen gente na Malaysia India Thailand khonga refugee ngak te ding bal hi bel good new bel hello mo ai jong na hi pen I thei dinga temporary hi ma permanent bel hello ma permanent hello ka chi chang refugee settlement chi khong pen mo kumpi khaden bel a kha le jong them ve kha ko en te changa aun khat chang hong ve ma en hi again na tung ta na kong gen na pen bel na Barra citizenship be keloina ama I executive order a thu teng atam zo pen hingding I tai hingding I ta mo te changa de na Democrat city teng khong fa na piak lo ding chi ta pol khong ton pen on lo ding te chang to refugee settlement zong pen lano lo ding chi pen to pen tun just in a block pen tun thembe song lano lo tak pi ding mo en to jong ki helen refugee ngak te ding bel to bel tunong chang lo ki sam lo chang mo en jong bang che ai jong na ninang da na pen just then block ai chang hi pen ki hong ding ham chi thu pen ngi thei non lo na refugee settlement jong pen tun akhak sok ding ai ta be mo freezing unnecessary funding, stopping federal taxpayers from paying for transgender surgeries and transgender surgery ma in to wai to ke sai pen be sa hona federal government he mai ke state government na sum pe mik me ka be ini pen percent thu ta ki to lo hi chia hi percent thum te le to chang na percent na sentence jong hi pen again na thu we mo to ni pen pu tramen ton transgender chi chang na van ki lai ma in nume van lakhia na pasal van pen lakhia na art khia na surgery bolena nume van tho in hi pen transgender ke che mo in to na thoring surgery boling pen federal kumpi na fan pe ming mek chi pen man lo hi hi bel mo in the chang na hi pen on loading ton in to pen executive order a thu pen to pen just then block ai chang to man to pen
บางจะสั่งเทโลมาไอ้ตรงนี้นะตุนตัวเป็นตุนสั่งเทดึงตามาตัวจังนะin hi transgender vai to ke sai jong bel ama patient room te le patient na sem te bangin bel a patient bang no me yang bol no me event chin pasalang bol pen pasalang ina to pen van lai chilim lim pen pan shin shin e pan bangaya pan shin shin e alu ro ko san chin ne chi ma kol pawen gel lang bol patient in bol dan hi no loina aki bol to mai to mo to chang hi pen patient tu ta ki tok lo hi a ching ya do mo en to chang atun to na surgery bol ta jong pen tun fan pen on loading executive Numerous other priorities of the American people. We have so many of them. I have a whole list. I'm not going to bore you, and I'm going to have Pam get up and say a few words, but there's really, she can talk as long as she wants because this is a very important decision. This is a decision that covers a tremendous amount of territory. But I want to just thank again the Supreme Court for this ruling. It's a giant. It's a giant. And they should be very proud, and our country should be very proud of the Supreme Court today. And with that, I'd like you to... to chang to anung pen again Supreme Court te kalung nam hi tu naman mi piaring kasep mate to executive order ka thu pen bel tun hon pi khat ki jang the ding ta na affect people hi tok lo mai jong na to achung won ting pen tun ki jang the ding ta ve in na kholo to lak pa ne bang tang ke liam chi khat jong la ya in lek ma lai jong lai khat lak no meng na en to lak pa ne na ki mu the ding mal the kai to na ki mu the ke le jong gen mai ning na namat khan na to tun achung won ding pen to chang atun nationwide injunction limiting ai zo chang to pen put tramena ama executive order to athu to teng pen tun jang the ding to pen federal judge khong na block the no ding bangam chila Supreme Court atung agol pen na tu man hon sak tai chang adang ten pen khak tan the no ding he tai mo en to number khan na to deny chi birthright citizenship ma en to pen call ding ta ina dena kachi teng back citizenship pe ding ta en to cha dena St. George City beltawal gen kinangin to chang suspending the US refugee admission program in to jong pen beltun hing ding ta ma en to chang refugee ban pen tun dena federal court dena to block pen tun te yawan no ding to pen ngom so ding ta ma to chang ina Department of Education pen amao to pen amao be sak ding call sak ding phiat siang ni chi pen to jong pen federal judge dena tun block he na to jong pen tun Department of Education pen tun akiphiat siang ding he ta ma to chang hi gender affirming case je ma affirming case hi ben tu pi ma he in tun anong kai na pen tun hi ipu Biden hun lai pen tun nu ai le nu pa ai le pa chi dan ayanga nu pa chi ta pol ma te in nu mei le pasal kentel lo ma kentel mel lo ta changa gen te nai na hi zun thak na bang pen ni nga nu mei le pasal ba om pen tun ipu Biden hun songa alai janga bang nu lai lo pa lai lo ina bang che nu ko doran pa ran khat lo wa ding to khat ki koi sakai ma en to na ki koi sak tak changa ma hi gente na ina sang khong mo in adek dek na high school khong pen to pen boy ma che mo boy ma ina asiate ma boy hoi sama ma in bangem chile to alai janga khan pen anu nu mei la pai the pasal la pai the ding ai changa in to lai kho ade ma ta we na nu mei la pasal la de ma ta wen lu dai cha ma in to sung khong azong hi kham the we the khong bol chi dan he na in to changa tun putramen bel to pen nu ile nu pa ile pa be ke ding na to alai janga pe chi pen om no lo ding ai be ma in to dan khong ma bol in to khong tun ding ta ma in to chang hilaya transgender vai le to changa transgender te na tun military sungma in military sunga
gal kap sunga than se dan ta na tun sem thing no loading cha a sem thing lang pai kering cha pu tram na executive order thoi mo en toi changa nume ding pasal yang pasal van lai nume van lai te pe mai na gal kap sung tum thing no loading cha pu tram na executive order thoi mo en to pen federal justice na block in to long pen kizang thing no lo ma toi changa to te pol pen to na kizang the ding ta to pu tram e executive order a thoi ting pen adena chi bar citizenship backing hin on loading na in to ka chi teng zong ang hing ding ta ina in toi changa pu tram ading bel ong min mu chi ni na kolma ma ong min mu ding he chi khat to khat ma in tu ni to khat ki kum no mang ina to chiang na to pen bar citizenship ma in to chang na anunung pen na bang chi atu chong na gen ki lang pen tun Supreme Court te na pu Trump lama pan pi ina ama executive order thu teng pen federal judge te na ana block pen te na mo auto pen man lo hi pen president in ama I power to abol thi teng pen to na man abol thi hi cha khon pi do tak changa US kam sunga aswak now pang camp pen US citizenship hinon loading mo song non loading automatic song non loading in to pen automatic citizenship ke chi mo in to changa dena achi pu Trump bang dena chat ni again pen hilaya google te khong jong ma hilaya google te na wa nesat khong panang google ni bang ma athau than ni lo la omena hilaya te mo na omena to te I ta jong pen citizenship a hi pen apyang thei bang che hi pen kilom lo hi che ma en to khat ken to chang ani na hilaya visit tang pai mok ena to ata pen citizenship aswa the mana adek ta ki sen gam khong pan tam ma mai ma sen khong pan na US citizenship ata pen US citizenship sang no mai changa hilaya aswa ma de khong visit tang pai na swak en to ta te khong pen tun citizenship hi no to changa mo within a definition en lang pen anu pen la ya visit tong pai ding hilowina hilaya anu pen om swak hilaya bang che om swak ding khat hei kul mo visit to hilo ding om swak ding ka chi chang dena jong them khan shin pya khen na refugee khong tong pai chi da pa om swak ding asylum khong tong pai chi da pa om swak ding in ta chang dena petition khong to ki sam me na lai om swak ding mo lai om swak ding ta chang grand kan nga ding in ta chang na citizenship swak ding chi da om swak ding te I nu be ding mo om swak lo te pe ma I nu to pana aswak ta te pen citizenship hello ding ta chang to be lo lai mo apa pen citizenship ai ke le green card hitai dai ding to chang apa na green card le citizenship anei ke ya le tua ta pen citizenship hitai lo ding hi hitai mo en to khat mo to khat en to chiang to pen Supreme Court te I asong phian ma en asong phian pana to pen kong la khe na to chiang ani na Supreme Court te I athu na ani na mo to gen ni na adang news table man to ong pai ding one day changen na en to chiang Supreme Court te na Kensan na bol pen thum le li omena to pen atupi ma he na hi anung pen Kensan na ni pen Supreme Court na hi elementary je na elementary tan lang sok ma in elementary mulatan sok lo dia kol pawen gelang bel mulatan aka now sang na ponte I nula palam pan pi na to elementary sang pe ma LGBTQ achi ma to gi lai bu pol kharo bai to pen ma oming mek in to te pen sin sak pen nula pa thukim lo ma to cha dek na hi bata yi to ki sai ma in bata ya strong ma te na hi pen pasien tu tong ki tok lo hi pen LGBTQ lai chi te pol gi lai bang che kol pa hon gelang ba chau lo de ma chau lai bu
เช่าเต้หลายบุเป็นนาป้องเต้สินสักมีแม้ก็จะตัวเป็นอนุเลปาเป็นทุกิมเฮลโลมอตัวเป็นน้ำเอาที่อากิปันนาเป็นตัวจังที่ไว้เป็นน้ำเอาโคดเฟเดอร์โคดของอันในตัวนะเฟเดอร์โคดเต้นะที่สังละมาเต้ตัวกิตายเต้ช่วยจังสังละมาเต้ปันปีนะยังสปริงคอร์ตุนตักจังตัวมันเกลเลี้ยงนุเลปาลำปันปีนะตุน elementary school เป็นมาเป็นที่ LGBTQ เต้อีไลบูกีไลบุเป็นมาเป็นลักเดียงนะตัวเป็นชิ้นสักนนจะอามิงเฉยเหรอไปมั้งตัวเป็นตัวต้องเป็นให้ไว้ตัวกิสัยนะเฟลคอร์ดังตุนตักจังเฟลคอร์เตนะโวกุกทุ่มมาตัวเข็นซะด้วยมั้งเดนนามาตัวกี่บังไงเดนนามาตัวกี่บังพูดทรัมnational injunction ตัว barrier citizenship ยังน่าตัวกิสัยนะ6 ทุ่มกุกทุ่มมากุกเป็นconservative ตัว Republican ละมาelect justice กุกนะทุกิมนะเฮนะที่จังทุ่มเป็นตัว liberal ลำdemocrat ลำอลังเล็กทุ่มนะกันกวนแม่ปียมาที่ไว้เป็นกี่ปันขึ้นนะเป็นตัวกูกับ Maryland State Montgomery County ส่งBoard of Education ตัว Montgomery County ส่งelementary school อากาศสาวนับปังนู้เลปาตะกิกาลาทุนให้ไว้เว้ทุนให้อยู่มั้งทุนให้เดี๋ยวนักจีดันมาเป็นตัวนู้เลปาเตเป็นตัวอะไรตั้มจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวบางเจเปอร์เซ็นต์และบางเจให้บาตายสตรองมาแต่พอเดี๋ยวก็ให้DC จีสามาให้ Virginia Maryland ของเรามาเปอร์เซ็นต์สตรองมาตั้มมาไม่มาตัวเต้นอดีตจะก็2 ball 2 ball เป็นบางอย่างจีเลย classroom ส่งสังส่งอัตินยูส่งเงินตันส่งของลายบุของกิสินสักตัวเป็นที่ gay ลายบุมา LGBT จีชาวลายบุแต่ของกิสินสักมีแม้กระทั่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตัว gay ที่เป็นคนนู้นเลยป้าแต่ลุงกิมเกยงที่เป็นลักเขตสักคนจีตัวที่ Montgomery County Board of Education เตตรงทูอัตเตนเป็นตัวเตนะลุงกิมโลมาตัวเตนะมังโลมันโลตักจังตัวลายนู้เลปาเตนะ2 ball 2ตุนบอลตักจังfederal court ตรงไงมาcourt สิ้นตรงนะ federal court เป็นsupreme court น้อยสังเป็นมาตัวลาย Virginia เอา federal court ปนา federal judge school board เตแข่งปันปีนะสินสักเดียงสินสักลายเดียงจะเข็นสัตตัวเข็นสัตตักจังนู้เลปาเตลุงกิมมะโลมาให้เป็นกตาเตเดงเป็นไม้ละมุนเดงให้เปิลมาโลให้เกย์ไลบุ LGBTQ ไลบุจีของกตาเตของนักสินสักเปิลมาโอเจทุกิมจะลอยจังสปริงคอร์ดลงตรงไหนตัวเป็นตัวจังสปริงคอร์ดเตนะโมให้เป็นเด็กตะกามาหัวลำฮิลำมาเด็กตะกาทุกไงนะจีเน่ละ hearing บอลเลยนะบอลตักจังทุกเห็นสัตว์ตัวจังjustice กุกตัวกุกเท่ากันไม่เปียนะทุ่มนะกันกวนไม่เปียตัวจังตั้มโซไปแค่เราเลยมั้งเสร็จผมสวดเสร็จนี่เราเดมาตัวจังตุนnationwide สวกเราเดมา elementary school camp ว่า US comes elementary school camp หัวไม่มาบางอย่างจะSupreme Court นะ Supreme Court ปะนะมิงกิจใช่หมอกันจ้ะโดยจัง elementary school camp ว่าLGBTQ gay ไลบุชาวไลบุเป็นว่าเป็นลักเขตเองกิสินสักหน่อยนึงจะทุกเห็นสัตว์เด่นโดยจังเห็นสัตว์บางปันปีชนีนะทุกเห็นปี conservative Republican Justice Day อีกเกลนะเบลUS Constitution First Amendment น้อยเป็น religion rights เจมาบาตาเยคนเยมาตัวลายเป็นให้ไว้ตัวกิสายเป็นนู้เลปาเตนต้องเป็นตัวอดีตโลขัดอุเป็นที่เปอร์เซ็นต์ทุกกิตัวกลัวมาแต่ตัวจังกันกว่าเทให้เป็นสินสักเทโลฮีจีเป็นน้ำเอาตัว
bata ye akhon ye to nula pate ana zo sakhe chi mate in to kharame in hi vai to kisai na ma hi vai to kisai na putham no thugen khen na ni na to Supreme Court te na thu na khat abol chang mo in decision abol tak chang putham no thugen na khat khan na nen to long them khat ngai pak ni ma ngai pak khalo On the transgender ruling, the Supreme Court ruling that parents with religious objections can pull their kids out of public school lessons that use LGBTQ materials. Pam brought it up. Your reaction to that ruling today, sir? I think the ruling was a great ruling, and I think it's a great ruling for parents. It's really a ruling for parents. They lost control of the schools. They lost control of their child. And this is a tremendous victory for parents. And I'm not surprised by it, but I am surprised that it went this far. It took us to bring life back to normal. So wonderful. It's parental. And I kept saying, we will give you back your parental rights. They were taken away, and this is a tremendous victory for parents. Yeah. Ina putham na again mabanga aman pen nule pate gorzona hi chi ma hi pen nule pate gorzona nule pate na rice nei na khunye nei ma in ata de pen to batai to ki to lo lai bu pe ma pen sin sak ning chi pen piang thei lo toi chang na nidang pu Biden hon songa to akhu le hon pe khat pen ton back to normal life je na back to normal ina mola atung ke he che man to again na he na hi vai to ki sai to toi chang tu ni hela ya in news kha ko ma to ting pen thupi ma en thupi ma he na in toi chang tu ni pen barai citizenship vai le refugee vai khon ki helmo to va ya dena ka chi vai teng le to chang hi LGBTQ gi lai bu vai to ki sai na elementary school to sin chang no ding chi Supreme Court te ken san na en to tangel pen tu ni adek ka to news kha na le news ba ke kai ma hi pen news ba ke na zong a the hoi ve thu khat le bang che ya bo tu ta ani ne to mate en to khat kong yan nom na hi na en to teng pen tunia kong gen nop le kong ki gen he na the chang hi Sunday ni pen to ran ma Sunday ni tak pen huninga tak changa to ran ning teng abe sau hunin zong Israel le Iran vai zong Sunday ni updating piang ina en tun to tengel bel tu dong chang call pot he ma en call pot en kikam na non lo en pushamen bel ka masa sa chaman de taka aming pia changa pusham people chi sama athubal ki mang diam le kala ma en midang khong level ko man mang no man lo du ben ma chi dan he na tu dong chang pen Iran le Israel pen tu dong chang in tulai tak bala boy na u pen bangyam chi le US te I kap to Iran nuclear site pen to da kiselo achi pa kam kisia chi pa kan pu Trump President Trump lam pan bala pe kisia hi jang thi non lo hi che in aijan pol khadina hi ka kiselo wi ki jang thei ve lai ding hi ki chi na to teng pen aijan ena Israel Intelligence Agency tena kisachipina ki jang thin lo ding mo in operation ki bol thin lo ding process ki bol thin lo ding chi CIA jang to nan ma chi mo in toi chang adak ki sel ma pel amani mo in to chang to anung pe na pu thamen jang to vai gen ke mo to batam pe tak ki galin Iran engan chai wonji pa I tugen khat pen to ka gen ting pe thau khan da nai ba mo en to chang US te bom khen na vai to ke sai na ka nuclear se jong ting pen ki jang technology chi man ki semang he cha man won khan ai ba mo en to chang no nga jong news jong na khading na mai chang jong them khat na khat lang mo in to abe sa huna
press conference bola ma in ka ko yun ji pa le the chang joy chief of staff army tolaya golpen ma in to pa I tugen na khade na in to kalkapa golpen pa I gen mang balamo a video bane tong na khade na in to sung pen abum pen pong tul som thum gik chmo kai tul som thum gik to chang to la ya a pau koi a pen to sung a pau koi a pen tul som la tul li khong pha in to chang a to pen lut sukena phau suk swakan anoi dong pi zani dong phau suk chi ma to panak akitam mai changa anoya bang anna khat zonga bang makilam zonga pen to teng pen zan chip dinga ge nai mo in to dan khat omen to ko I kol gam khong atun SSC te na mi pi te na kha khwa khong a sim pen pong nga ya bung in to chang pong ta thong bum zong khia loi na in to ta khau ma ben ma mi tam pi taxi in to B2 B2 van leng te I khet chuk pen pong zat thum pong tul som thum gik hi mo kai in to teng pen kitam chang to la ya asonga om kem pe gen da venom lo akisia inte akichie mo in to chang ama Iran chilelo Iran ngan chai won ji pan yong to banga thau khan chi chang na ka nuclear se yong tek man ki jang thenon lo mo ki se chi pe chi thau khan in to chang tu na boyo khad pen mangam chila pu tramen bel to ma ina uranium na chi tatu he na to pen bom he nuclear bomb bol na dinga mo ta sina to pen an atho he na en to pen tia ya khainong bol kin level to pen bom bang akibol he na 60% mang manai ben ni mo in to chang atun na mo bel tia ya khainong man ding ta na to pen bom tho the ta ding chia hi thaulan yi te na Israel thaulan te ngai chang to pana Israel te na ana do mo ja do mo kilo mo en to chang US te na bom khian ma to jurunen ting pen lucky hi mate truck ka tam pitak to poke hi che pen satellite image pana khapol khaden muin to pen ki tho pen ma en to chang pushamen bala hi piang thai kan te kilak ke thai kan te kilak ken ten tola ya vek pe kitam khamen te chi ma ai jong na pol khadena en to satellite image ya pen to jurunen ting pen mun khara kilak ke ding to pen bom pen thok te ding chi na to chang Iran ten pen asawe lo bom tho ding hiam chi khong zong ki pataw ve mo en to khadom en to pen to update kong piak pak chine ma update kong piak pak he na to Iran le Israel vai to chang na atomen galang ba turong chang ke kam na omlo pu Trump ceasefire bol sak pen turong chang ke mangen to chang Iran le Israel pen turong chang ke kam na omlo ai jong na tun ho Iran makai pi pa bangin bel apu Trump le hi US te khong bang balamo seng khoi ye chipian to chang ki khap le khong ki kap ki le chi dan khat khong zong bel ki pa wo mo nen chi dan hen ai jong na tu long chang bel to ran khong ama saka sit 2 poi che na en action ki la lo na en li lying sok lo dia ma en to ran na bel to the level hon pi kharom mo ai jong na Iran le Israel pen Putramen ceasefire bol do ki pan tu long chang ki kap nai lo ma ki kap non lo sok bem ai jong na mai lam hona to chang to Iran batai gong song pi ma en Khomeini en to bang pen ama ton ama agol pen ai mo ni da ga pi su ji da na atonga ama bang che atai pin kharam ma banga anoya atai pin khan noya ma president sok ben mo toran ma mo tun batai gong song pen agol pen ai be en to noya president omen chira na to batai khong song pai be to pen mo in to pa bang pen US te na bom ho khet cho ki pan pen le noya ama ata hi na pol khaten ba tai soken ta ki chi na zonga
US แต่นะบ่ซิมสักสวกเลยจังเอ็นตัวจังอิสราเอลเท่านั้นแต่นะฮิปฮอปเป็นก็ยอมเฮียมจิเป็นเทเขียมเอ็นตัวจังตัวนอกส่ง latest update เอ็นสุกแรงเป็นอามาอิสราเอลแต่อีบอมขึ้นต่ออาศีเต็งแคมเปลเป็น scientist nuclear bombing scientist เต็งแล้วตัวจังมาcommander golpi commander golpi bu chou na vek pi asi pen som guk chi zane som ma to te I funeral bo lai changa atuba chai changa wani in mi ateng banga na khadina to dong pol khaden bal Facebook tonga live pol khaden munin ma nen atomen gan ki lang pen Israel thaulan yi te na to te I na pen thei chi mo ke to changa Iran bu chou te gen te na ina commander in chief jitapol army a gol pen te I na khong pen thein to pana bom hian kap lumen si in to si yo changa khan lew len to khan pa jong kap lum lew lo chi dan ni na he Israel thalan he Moses thalan ni te ba anasema mai mo in to changa jong scientist to nuclear bomb ball scientist bangbal zaldi to teng to commander teng pen vek pi to amo asi teng camp funeral bo sak pen som guk chi janai som guk kaplum ni mo kai en to changa Iran songa thaulanji America Israel te thaulanji to kipol sim tamma ma hi che na nung sung teng dong Iran kumpi thaulanji te na mau le mat ke ken mis jasagi khong man chi dan ni na no jong thum khong thatlum mo en jopi pyak kom myat che na chi dan he Iran le Israel update pen ma en to chang eto to ding hin chen bang teng tiang ding bel the khai yong tu rong chang ki kap lo pharin yang tu rong chang pen ale boy pen wala ya Gaza new he na khat to Palestine te tong tun le boy na en to lai jong Israel gal kap guk khong sin ta chang to la ya mi pi jong hon pi khat sin mo som thum bang som li bang si to ken chi dan nen to lam boy san ve na chi dan mo to lai tak update en to chiang na US live update na ko live update so ipu trami big bill che na government spending bill pi mo in ta pen tu lai tak vo kheding atun ana khat lai ta ko he na debatable lai ta ko he na in to pen nongabel ki vo ina khat ve vo pen ki pass lo dan in ma in tu na mo putramen bel to pass te na chi he na yang Republican makai hon pi khat no to pen de lo ma en de lo na en toy chang pol khaden jong de lo pol khan de lo ma en to pen tu lai tak government he congress tu lai tak to pen de tak ma aki debate ake bol lai ta ko he na to ba sawe lo tun bo ding kichi na to khat ma in okay tu ma nai go ka pan debate ke bol ma en ki vo nai lo in ai jong na senator Paul khaden vo lo ding chi pen gen khia in Republican te ma en to cha pu Trump to in to pana mo ke god dan hin to la ya sine majority leader pa jong pen vo ke ning che changa pu Trump to pana kichi sim pian da ne na to cha mai chang ma ken re-election bonon ke ning election na ki hel non ke ning achi changa pu Trump ho e kichi ma en sine ya majority leader ina vo loading in to sunga he medic khong kis ki na khan medic pen
Medicaid Medicaid เป็น million บางแจมอคัด12 million บางงะเราลงจิคัดจงเกลมอไอ้จงนะตัวไลตัวซุงปนาa hoi lam men gen leng pen to sunga border security vai khong na hon pi khadom to chang na hi check khat jong hon pi khadom to new no tip no check on tip ji da pal to chang no check on bangaya I overtime ji da pal khong ki hel ma en to te khong pass level to te khong hing ding dan he na to chang khasum to za an nei te na tax ki khau na lo ring chi khau na to la ya ki helen to chang tax credit chi khau na hon pi khat ki hel mo en a hoi bel hon pi khat am mai mo en ai jong na atukim lo hon pi khat om to chang a be sa hona pu tham le Elon Musk ki to na pen hi government big bill pi ha ngai bela ini songa na khat teng pen pol khat pu Elon Musk pen lungkim lo ina hi thei ke hi pen gen te nine hi bang pass le USD I dreamy ma USD I dreamy in asum le badu pen 5 trillion bang khang ding che ma in to hanga jong pu Elon Musk de logen to hi tu lai tak ma en to tak tu piang to ye to ding pen tun ki vo nai lo de na to pen debe ki bolen to khadom ma en to khat kong update ding omena en to chang na mai Wednesday ni chang na kim ki ne na to teng update bol to ni na en to mai ina ka Facebook page na pai leo chen to la ya bang che to la jong update na ten gel na ngena to ni big government spending bill pu thamen bel big beautiful bill chena en to vai jong bang cha omyam chi khat jong ma to chang Iran le Israel vai jong bang thulam na omyam chi khong aw ma le ka Facebook na te neng to pana follow bol na to na bol nya le chen ma en to khat chang na tu rong chang ka YouTube jong ma en tharong pe na pe tak nung na meng en YouTube jong follower and subscription bol sak tamma main atul bangena atul simenang ngel no chen nak petakel long ramen thang pe sok law chen hi kaman ro chang hi te jong ma in ju shon na ten nong chi do khan gen no ngai nen to chang la ya ka news khon ni na kang lo tamjale shamung chi ai kam to pa hoi long nam ho ye che tuang HV to pi lo nang no be kham lang nang no be simong to pi lo Paulian to pi che this equal sianu le pa sabding vai green cut to vai green cut to hi nu le pa sabding green cut jong na siri na jong na ma I 130 to some table po mana pai lal mo en to pan ki khak tan lo chi in to ki khak tan na bel visa vek pi hi mai in division ki khak ai be division ki khak mo en to petition family petition lo ngal pe na ki hong lo hi family petition bela ma om so ding ai changa en to teng bel ki khak ke in green cut ten te jong bal ki sam in nai jong green cut to sam table jong sirin te sanga them khat zakai zo chi beki sam nai jong a process bela pai hi ma in green cut jong na sirin nai jong na nule pai zo na jile ta sab ding te pen process pai hi ki khak lo hi ji ma da khan gen no men Victor call nasalua dimbung lungnam zele da thang pa lungnam me no zo thang pu do mul tu pi la che sham lian pi no tu pi che mung pi lian pi no hongen je je ja kam por khan ba kalai kha ding jong thei khon lo ma ai jong kan chi ne khon lo kai chang hi sanai ni pen ma in to da na thugen ding le breaking new khom chang kha zel chi da ne ma kompi pa he sak ai mai ba ma kompi pa
ลำเนียง President Bible ทุกิมตัว executive order ทั่วของเบลตำรวจทุกิมวยมั้งตัว border citizenship ของเรามาอามาในเว้บางคำจีละคุยกับไหนบ่คุยกับไหนบ่in Singapore แต่ละ Malaysia แต่ละ India แต่ละตัว shop ไปเป็น citizenship ก็มันเป็นอีหลาเฮก็มั้งเป็นอีหลา US กํไปก็อีเว้โดยจังไอ้ผู้ทำเป็นนี่นางไปก็เกนเป็นนี่นางเบลโมฮีอนุเลปา citizenship เบกายเลเป็นยังจีดังคัดไอ้จังตัวเบลตัมปิตักนอมตัวมอนอมตัวจิจังอนุเป็นแต่อยู่ว่าน้อมสวกเดียงอปาเป็น citizenship เกลกรันกัดนี่ยังจีตะปอเลยนะโดยจังฮิจงเป็นนะมะให้ไล่สวกแคมเปลเดนไอจีดังมา citizenship อีกอย่างมอกเป็นตัวเป็นไงน่าอมคนลอยมั้งไว้ตะเก็บไงสุดแล้วมั้งบางคำจีละUS กำไปกันตัวนั้นเปียมาอดังกำไปมาเป็นตัวนั้นอมโลยไทยเต้นนี่หรอมาตัวเนี่ยตัวบาร์citizenship มั้งจีดานนี่นักเรียนจะหอยสักมาจอลกงจะจอลกมงเนาะลงน้ำเมจgo เรียนลงน้ำเมจสังปีปาลงน้ำเจริญเสียมังบางเรียนมินลงน้ำเมจเสียมังจินทางจักน้ำเมจเสียมังกิมปีนู公澳稍微大一些嘛，龙那边跟边咯，就比些嘛2024，now 说的多了看到，别人个这边，hi嘛耶，嘿，hi嘛耶，这边么，多 big beautiful bill 说给来呗，多讲啊，多 big beautiful bill 边ton sine ya mau ton debate บ่เลยนะ稍微ลองกี่ vote ยังไงบ่ลองกี่ vote เลยเป็น Republican แต่นะกันคนแม่บางจะเขมอกดึงแฮมand avec biệt học kan ke level 60 vote to hi mok ding ai changa bible bai khol ken chin mo ai zonga to naw sok te tul khat pe ring a chi pen to so ke helai be ai zonga case to piak ding dan lo ge na khoi tak por khat ka sim tak changa naw sok khat yan te na tu kum song naw sok tak pen bang cheng hom ding na en to pen akong khat ke bol so en to akong song tul khat thun san ding a che be in stock dan lo de mo stock dan to tul khat pen khang sak ding chi dan he na in to asum tang to direct ke pelo de he ngena ita khat sok le to pen computer da khong khan bo sa to khong songa sum dollar tul khat thun sak de be in to pen jini mu na mu khat bol ding chi dan he in to pu tham me big beautiful bill to apai ve to changa ta sok ding ai jang la sok khen te tu kum sum bang khawa de changaทุกนานะเห็นแล้วจนตัวเป็นตูลงาให้นอนเลยนะตูลงาเป็นน้องห้อยเฮาเต้นตัวเป็นบางทีproposable เห็นนะตัวเป็นผู้ทำนะทุกเกมปีจิจังเห็นนะตูลงาเป็นยังไงจีเป็นมาตัวเป็นแคสเป็นยังอย่างตัวเป็นผู้ทำนะทุกเกมปีจิจังตัวบางทีกะตัวนอนเลยนะตัวเป็นไอ้ตรงตัวตูลขัดเป็นยังไงชีเป็นตัว government bill ตัว big beautiful bill ละจีผู้ทำเป็นกันตัวสมัครกี่อะไรเว้ยตัวเช่นที่ government spending bill สิเนปนะpass เห็นจังเลยตัวกี่อะไรยังไงมั้งเอ็นตัวจะปีกันมั้งเอ็นพูป้าจะปีกันไว้เป็นมั้งเอ็นIben 2024 November panjena hibel tel keng ena amo hi government spending milama na kharken le to laya to teng hom hi chi pen na ayo tu kum sung bal hom te ding ka chi na hi ma en nung kum bal hom ding ma thela wena en to bang pass zen le pen naw sok te pen dollar tul khat account ke bol sak ding ma en to kharame en to pen big bang che big news khari ma now ni te ading hoi nom no jang na me sem ngai kak pa dong na me how un thang overtime te vai le bang overtime te pen tax kilana lo ring chi pen to bill so ke el ma en to ja to bills pen pass le tampi tak mi pi te ring tampi tak nop tom na o mai mo tampi tak nop tom na o min ai jong na de na bang che chui mi khang ding ma US day chui mi khang ding chi te por khang bal jong to nga jong puel mas to tem khat ke na khat na he nai janga
มีปีเตดิงตัว overtime เตของtax law จิของตัวเกเฮลตัวสวเกเฮลมอตัวเป็น pass แหละตํปิตักมีปีเตดิงตัวจังเต็กทานบอลจังงอินอิตาเตมออินนี่ดังตูลตาขัดจังตูลนี่ตังเตยมตัวหางจงตาถุมเลยนี่เตนะ tax receivable จังตูลซ้อมง่ายง่ายจิเป็นอลัมนังเฮโลเอมออิตาเตหางไอ้เวอิตาเตหางตูลซ้อมมากิงin tax return bol te mo in bangam chile tax credit jena child tax credit jena ita khachanga tool ni tang ki ko ema in thumba ne te tool ko ke pa ta cha adang ta ki kom ta cha tool so ma ki nga to mo in to jong pen khang dingai me to big beautiful bill mo to sine ya to ki vo he na in to khadome to khat in tenen kong pi khat pass mok level he tam pi tak e ding tam pita nom to mi pita de tam pita nom to to chang tek zong nyang chang kila non lo ding da ni mo en ngeten sum kum khat tools ting khat le tool som nga noi sia nga te khong tek nyang chang kila non chi ta pol khong om to mo en to khong zong ai dong ne to pen bill so ke le na to pen amendment kho ki bol le mel thelo mo en to khadom sang pipa nazan pau sia mu che mai long na me tu ningen ka na pita kil long na me na in mom no ten bu da na mi pi te I the hoi tom le mi pi te I phat tom na bi be ma in to ki hom son hin chen dang thu ning khong to I boy sang dang thu ning khong yen sang mi pi te I phat tom na mo e sung khong ki tot na ding le sung khong ki sen na ding khoi yen sang na mi pi te I nop tom na mi pi te I phat tom na mi pi te I zak the mi pi te I san the chi te khong mo gen lang chi te po le mum no news but in the jatuman gen ding mi pi te I phat tom na gen ding ta pan e adika ji chari mo in e updan san ran pe atom in mi pi te ding ma te in ba ta hi te le nga yi te le e updan imenam vai te le e updan san pe atom chi ni en to pen mom no news ten bel to te ki gen nom lo hi the le ma ai jong na news gan ding mi pi te phat tom na gan ding khan tom na ding gan ding en to te di ka hi long na me tu ning yan ka pa na pi ta ken lo na me na tu ni pen breaking news le thu bang je ya the hoi tom pol khan gan ning na my Wednesday chang ki muni ke kemen Thomas Onshel mong Washington DC pa na mom no news kahing azang hi hopesan tu papitai amen